So untuk 2 hari lebih kurang 80,000 baht seorang bersamaan dengan 10,000 lebih. So, kita orang sewa 2 malam. 2 tiga. This one I need one more. Oh. Saya tengok dulu. Oh ya. Yeah. For balance, 82 baht. Ada balance lagi tak ni? Oh, here one more. One more. Yes. I check again. 1, 2, 3, 4. Hello. Selalu kira duit dekat gudang je kan, geng. Sol-sol. Oh yes, working because yeah. I'm just out from the hotel. So, do you want something? Yeah, my colleagues will be there 11. You are from Titigu Resort? Which one? Oh, where you can pay? I can pay? Ha? Lebih cukup Betul lebih cukup ke? Sekejap, tunggu sekejap. So geng, sebenarnya kita orang patutnya mancing lama sikit. Tapi disebabkan ada macam-macam problem dekat bot. Dari awal kita orang dekat bot, tiba-tiba nak gerak rosak. So Bos Ijan decide dah beberapa kali problem dekat laut. Ada kipas angkut sampah lah, mesin rosak lah, air habis tu. So kita orang decide naik darat, kita enjoy chilling dekat Thailand. So ni untuk 2 malam 80,000 baht sekarang. So untuk geng-geng je yang suka travel ataupun suka chill-chill dengan family korang, walaupun ramai, yang ini tempatnya sesuai. Sebab nanti Angel tunjukkan korang view dekat kiri ada resort. Dekat dengan Phuket lah.